Kwa wale wanafunzi wenye namaliza KCSE, sasa najua mko na sanduku. Ile anabeba vitabu ndani, kalamu, mpaka naweka sahani ndani. Kwa wale wenye namaliza leo, hiyo mtihani ya KCSE hiyo. Hiyo sanduku na hiyo mattress yako na sahani, hiyo ndio naenda ansia maisha. Ukirudi huku nyumbani, hiyo maisha iko ngumu sana. Hiyo mattress, sanduku, kijiko, balangeti, mattress hiyo ndio mnaanza kuanzia maisha. Kwa wale wanafunzi wenye namaliza KCSE, sasa najua mko na sanduku. Ile anabeba vitabu ndani, kalamu, mpaka naweka sahani ndani. Kwa wale wenye namaliza leo, hiyo mtihani ya KCSE hiyo. Hiyo sanduku na hiyo mattress yako na sahani, hiyo ndio naenda ansia maisha. Ukirudi huku nyumbani, hiyo maisha iko ngumu sana. Hiyo mattress, sanduku, kijiko, balangeti, mattress hiyo ndio mnaanza kuanzia maisha. Kwa wale wanafunzi wenye namaliza KCSE, sasa najua mko na sanduku. Ile anabeba vitabu ndani, kalamu, mpaka naweka sahani ndani. Kwa wale wenye namaliza leo, hiyo mtihani ya KCSE hiyo. Hiyo sanduku na hiyo mattress yako na sahani, hiyo ndio naenda ansia maisha. Ukirudi huku nyumbani, hiyo maisha iko ngumu sana. Hiyo mattress, sanduku, kijiko, balangeti, mattress hiyo ndio mnaanza kuanzia maisha.